Reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mu mwese mwahisemo kudukurikira by'umwihariko wowe wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizera yuko umeze neza, nizera ko kandi ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Turi ku munsi wo kuwa gatatu, ni itariki ya 19 Werurwe, umwaka ni 2025. Tuba tuje rero amakuru aba agiye agezweho atandukanye, by'umwihariko ariko murabizi ko twibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukababwira amakuru azindutse, ariko murabizi ko tubabwira amakuru ya mu gitondo, tukababwira aya saa sita ariko na nimugoroba saa 12 ndetse na saa 4 z'ijoro. Ikintu cya mbere rero ni amakuru kandi umuturage ku isonga. Ubu rero ndakubwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irakomanyiriza u Rwanda, irifuza ko u Rwanda ruvanwa mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano mu bikorwa bya Loni. Hose u Rwanda rukaba ngo rugomba kuba rusohorwamo, n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iragenda yifuza. Bitunguranye rero ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, twagiye kubona tubona amafoto arimo aracicikana. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bari bahujwe na Emile wa Katari. Ubwo rero turagenda tukubwira ati se byagenze bite, niki cyaba cyabahuje, ko Tshisekedi yagiye avuga inshuro nyinshi ko nta hantu agomba kuzahurira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo kereka gusa igihe azaba yitabye Imana. Ese yitabye Imana koko? Byagenze bite ko twabonye bari kumwe mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri? Ndaza kunyaruka kandi nkubwire ko Joseph Kabila we yavuze kuri M23, avuga ko politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo kwicuza gushyigikira Tshisekedi. Ngo Joseph Kabila nyine uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko iyo aza kuba ari ku ruhande rw'ihuriro M23, igihugu cye kitaba kigeze habi nk'aho kigeze kuri ubu, ahubwo ibibazo byakabaye ngo byarakemutse, agaragaza yuko ibibazo byose biri muri Kongo ari ukubera Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayo rero namwe mu makuru nibugende nkubwira, ariko ndaza gusoza nkubwira ko umuyobozi wungirije wa MONUSCO nawe yamaze kubaganira n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Ndaza kugenda nkubwira ati se baganiriye ibiki n'ibiki byavuye mu biganiro bagiranye. Aya rero n'andi menshi niyo ngiye kugenda ndambura nkubwire naho intambara igeze muri iki gitondo. Reka ariko nizere ko wamaze gukanda subscribe ku Ibendera TV kugira ngo tujye tubana kenshi. Tera comment, like ndetse na share kugira ngo umuryango urusheho kugenda waguka. Reka rero nze mbaha ikaze, nze ntangira amakuru nyuma y'ako kananga. Yes, reka ntangire aya makuru, ntangire maze ntangire nkubwira iyi nkuru, ntangire kuri iyi nkubwire yuko bitunguranye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri twagiye tukabona amafoto ari gucicikana agaragaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bari kumwe na Emile wa Katari. Emile wa Katari rero wahuje abaperezida bombi mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda. Inama yabaye ubwo ntabwo igamije gusimbura inzira zisanzwe zashyizweho zigamije gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo, ahubwo zirimo nyine n'ibiganiro bya Rwanda byashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ifoto yashyize hanzwe na Katari igaragaza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye hagati, ibumoso ari hari Perezida Kagame, mu gihe iburyo hari Felix Antoine Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu byombi bashimye intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi
hamwe n'ibyavuye mu nama yahuje EAC ndetse na SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania kuwa 8 Gashyantare 2025. Itangazo ryasohowe rigira riti abakuru b'ibihugu bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imirwano nta yandi mananiza nk'uko byemeranijwe mu nama ziheruka. Bemeranije kandi gukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Perezida Kagame kandi na Tshisekedi bashimiye Emir wa Qatar mu biganiro byiza byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Qatar kandi imaze kuba umuhuza mu makimbirane menshi ku isi aheruka, aho iri gukorana na Misiri ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira intambara irimbanije hagati ya Hamas ndetse na Gaza gushaka umuti w'iyo ntambara. Inama kandi ya Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Qatar ntabwo yari izwi ndetse abantu benshi batunguwe no kumva ko ibi biganiro byabaye. Itariki ya 23 Mutarama 2023 nabwo byari byatangajwe ko hari bube ibiganiro bihuje impande zombi muri Qatar, gusa ntibyaba kuko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwanze kwitabira icyo gihe ku mpamvu z'uko Qatar ari igihugu cy'inshuti ikomeye y'u Rwanda. Gusa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaje kuvuga ko ititabiriye kuko hari izindi gahunda abagombaga kuyitabira bari bafite i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. Mbere y'icyo gihe kandi nabwo Perezida Tshisekedi yari yanze guhura na Perezida Kagame kuko ubusabe yahawe na Macron w'Ubufaransa nabwo yari yabuteye utwatsi muri iyo minsi, kandi nibwo Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ari nabwo yavugaga ko azahurira na Perezida Kagame mu ijuru. Gusa Perezida Kagame kandi waherutse gutangaza ko niyongera kwicarana na Tshisekedi ngagomba kumubwira ko atarakwiriye kuba ayobora igihugu cyiza nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro aherutse kugirana na Mario Nalfra nibwo yavuze ko kuganira na Tshisekedi ngo bigoye ngo kuko iyo bahuye nyuma y'inama ahindura ibyayivugiwemo. Ati nagiye nganira nawe kenshi mukemeranya ibintu, yaba gisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa se akabihindura ukumva avuga ngo oya ntabwo ibyo twese tubivuga. Perezida Kagame kandi icyo gihe yavuze ko Tshisekedi atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza. Yongera ati kandi rwose ubutani nongera kwicarana nawe nzabimubwira imbona nkubone. Reka twizere rero ko ubutumwa bwatambutse yamaze kuba amubwiza ukuri nyine, kuko ni ibintu yari yararahiriye ndetse abisezeranya Abanyarwanda. Reka nkomeze noneho nkubwire yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yishimiye ibihano byafatiwe ikigo cy'u Rwanda gishinzwe mine, aho ivuga ko u Rwanda rukwiye no gukumirwa mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Ibi byatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Werurwe 2025 bitangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Yanditse ati guverinoma yishimiye ibihano byafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ku kigo cy'u Rwanda gishinzwe mine, peteroli ndetse na gaze ndetse na rafineri ya Gasabo. Ati ibi bihano bigize intambwe ya mbere mu kurwanya isahurwa ry'umutungo w'amabuye y'agaciro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda. Intambwe ikurikira embargo ku mabuye y'agaciro yakuwe mu buryo butemewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhagarika kandi uruhare rw'u Rwanda mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro nibyo yasabiraga u Rwanda. Umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yagaragaje ko ashaka ko bazajya bamenyeshwa ibijyanye n'intwaro u Rwanda rutumiza mu mahanga, ibyo yise gukorera mu mucyo cyane ku ntwaro zoherezwa mu Rwanda. Yasabye kandi kongeraho ingamba zikomeye zishobora gutuma bishoboka ko ingabo z'u Rwanda ziva mu buryo bwihuse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo nk'uko byemejwe mu mwanzuro w'1773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi.
Reka nkomeze njye kuri iyi nkuru ivuga yuko Joseph Kabila yavuze kuri M23, aho Joseph Kabila uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko iyo aza kuba ari ku ruhande rw'ihuriro rya M23 igihugu cye kitaba kigeze ahabi nkaho kigeze kuri ubu, ahubwo ibibazo byose byakabaye byarakemutse. Ibi Joseph Kabila yabigarutseho nyuma y'ikiganiro yagiranye n'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki, wari wamusabye akamubwira ukuri kw'ibiri kubera mu gihugu cye. Kabila yarabajijwe ku bijyanye n'ibirego bya perezida Felix Tshisekedi umushinja kwifatanya na M23, ati iyo nza kuba mfatanya na M23 ibintu ntibyari kuba uko biri ubu, byari kuba bitandukanye cyane, ni ibinyoma bidafite ishingiro, ubutaha muzamusabe ibimenyetso bifatika. Abanyamakuru kandi bamubajije ku bivugwa ko u Rwanda rufashe M23, Kabila yavuze ko kuba igihugu gifite intege nke bitakagombye kuba ikosa ry'abaturanyi. Ati niba nta mbaraga mfite ninde nyir'amakosa? Ni amakosa y'umuturanyi wanjye cyangwa umwanzi wanjye, cyangwa ni amakosa yanjye? Yashimangiye kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiriye guhora yiriza mu karere, igaruka ku bijyanye n'uburyo ari igihugu cy'ikinyantege nke n'uburyo ibindi bihugu bikomeye iyo idakomeye, anagaragaza ko ari inzira idakwiriye, ahubwo abanyekongo bagomba kwihigamo ibisubizo. Yanabajijwe kandi uko abona ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite nuko byakemuka, undi ati ikibazo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'igisubizo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hagomba gufatwa ibyemezo bidasanzwe mu bihe bidasanzwe, uba ugomba gufata ibyemezo bidasanzwe. Ibi ni ibihe bidasanzwe Kongo irimo, ariko twiyemeje kugira uruhare muri buri kimwe. Uruhare rwacu mu kuzana amahoro rurakenewe. Ku bijyanye kandi n'uko umuryango mpuzamahanga wagakwiriye kuba witwara muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida wahoze ari perezida Kabila yavuze ko ikimuraje ishinga ari uburyo abanyekongo ubwabo bahangana n'ibibazo byabo, aho guhora batekereza ko umuryango mpuzamahanga. Yavuze ko abanyekongo bakwiriye kwibaza niba atari bo ntandaro y'ibibazo bafite, bamara kwimenya bakanatekereza uburyo bwo kubikemura nk'abanyekongo. Uyu wahoze ari perezida wa Kongo kandi yagaragaje ko ubwe atabona ingaruka zaterwa n'uko ingabo za SADC zava muri Kongo, na cyane ko ari ingabo zari zarohejwe mu bice bizengurutswe na Goma yamaze kuba yigarurirwa na M23. Abajijwe impamvu n'icyavuye mu nama yahuriyemo n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yavuze ko inama yaturutse ku busesenguzi bari bakoze nyuma yo kubona ko abanyekongo batagira uruhare mu bibazo byabo, abikora ashaka ko muri buri munyekongo yareba uruhare rwe mu biri kuba. Ku kijyanye no kuba kandi ashaka kongera kuyobora iki gihugu cya kabiri kinini muri Afurika, Joseph Kabila yavuze ko ikimuraje ishinga ari uguharanira amahoro nk'uko byahoze igihe yari akiri perezida. Kabila yavuze ko mu 2018 yagize uruhare mu nama ya SADC yaherukagamo ubwo yari perezida, abwira abayitabiriye ko nubwo yaravuye ku butegetsi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazongera kuba igihugu cy'ikinyantege nke mu karere ibarizwamo. Yagaragaje ko icyo cyifuzo cyari icye cyo kugira ngo Kongo ikomeyeho kuba cya gihugu kirangwa n'umutekano mu myaka 5, indi kikarangwa n'intambara, bigakomeza bisimburana uko nguko nk'uko ibihe bihora bisimburana muri Bibiliya. Reka ngana ku musozo kandi nkubwire ko umuyobozi wungirije wa MONUSCO Bruno Remarquis yasuye abayobozi ba M23 mu gihe amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Bruno Remarquis, umuyobozi wungirije ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga umutekano muri Afurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, unakora kandi nk'umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri nibwo yasuye abayobozi ba M23, aho yahuye na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa n'abandi bagize ihuriro Fleuve Congo. Mu gihe ibisobanuro birambuye ku biganiro bagiranye bitatangajwe, inama yagaragaye ko yagenze neza kandi yagaragaye nk'iyubashywe cyane. Icyakora umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'umutwe wa M23
ukaba ugikomejwe cyane cyane bitewe n'uko MONUSCO ikomeje gucumbikira abasirikare barenga 3,000 ba FARDC barimo n'abasirikare bakuru nk'abajenerali ndetse n'abakoloneli mu birindiro byayo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo nicyo cyateje amakimbirane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za MONUSCO muri Goma, ngo kubera ko ubutumwa bwa Loni bukomeje guha ibikenewe ingabo M23 ifata nk'abanzi mu karere igenzura, kuko abakozi ba FARDC bakomeje kurindwa na MONUSCO, bigatera urwikekwe ndetse no kutizerana, bikagora umubano hagati y'impande zombi. Nubwo hari ibibazo kandi uruzinduko rwa Remarquis rwerekana kugerageza kubiganiraho, ariko niba bizatuma habaho impinduka mu buryo MONUSCO yitwara cyangwa se mu mibanire yayo mibi na M23, bikaba ari ibyo gutegwa amaso. Nshuti bakunzi bacu rero munyemerere ngane ku musozo w'amakuru yaragezweho, mbashimira uburyo twabanye, bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, mbasaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru menshi abagiye atandukanye bagiye agezweho. Murabizi rero buri saha hano aba ari amakuru, kandi ikintu cya mbere ni amakuru, umuturage ku isonga, nawe ariko ukaba wakanze subscribe. Hagati aho reka mbabwire nti mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ndagaruka mu mwanya mu yandi makuru araza kuba agezweho.